Indagusuje kandi mwaye ikaze ni mu makuru agezweho muri aka kanya no ku Makuru TV. Ni amakuru turaza kwibanda ku ngingo z'ingenzi zitandukanye iza hano mu Rwanda, muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'ahandi henshi hatandukanye. Muri aya makuru ndaza kukubwira byinshi bitandukanye, nkubwire ko nko mu karere ka Nyanza umugabo arakekwaho kwica mukase amuhora gucudika n'umugore we. Ndaza kukubwira byinshi bitandukanye kuri iyi nkuru, ngusobanurire ese ubundi byatangiye gute, biravuga ko bashyamiranye. Ibi ngibi nibyo ndaza kuba nkusobanurira uko byaje kugenda. Ni mu gihe kandi ndaza kukubwira n'andi makuru menshi atandukanye hano mu Rwanda. Ndaza kukubwira ko mu gihugu cya Uganda, ariko n'umundi ni inkuru y'umunyarwandakazi Teta Sandra. Uyu yigongeye umugabo we, bikavugwa ko yamaze kumuca akaguru. Uyu n'umuhanzi kazi Teta Sandra washakanye n'umugabo Wizo wo mu gihugu cya Uganda. Uyu nawe n'umuhanzi. Uyu rero bakaba bamaze kuba rwose bashyamirana kenshi. Kuri iyi nshuro ngo akaba yamaze kumuca ukuguru. Turaza kubigarukaho muri aya makuru. Ni mu gihe kandi ndaza kukubwira n'andi makuru menshi atandukanye ya hano mu Rwanda. Zimbabwe yashimiye Perezida Paul Kagame wayisabiye gukurirwaho ibihano. Aya makuru yose turaza kuyagarukaho. Turaza kuva mu Rwanda twerekeze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Minembwe imirwano irakomeje. M23 versus Wazalendo birakomeye cyane muri aka kanya. Ndaza kukubwira uko bimeze. Ni mu gihe kandi leta ya Mozambique yatangaje ko yahashije ibyihebe by'Cabo Delgado. Ibi byose turaza kuba atubigarukaho. Aya makuru yose turaza kuyavuga mu buryo burambuye. Hari n'andi yose tutakubwiye menshi cyane, by'umwihariko yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mwibutsa ko ari amakuru ushobora kugiramo uruhare uduha ibitekerezo, ariko kandi rwose ukibuka gukanda subscribe. Reka ahubwo mite nk'ikaze muri aya makuru yacu ku buryo burambuye. Amakuru tugiye guhera mu karere ka Nyanza, aho umugabo akekwaho kwica mukase amuhora gucudika n'umugore we. Umugabo wo mu karere ka Nyanza uri mu kigero cy'imyaka 30 yatawe muri yombi akekaho kwica mukase amukubise ifuni, bigakekwa ko yamushinjaga kumushukira umugore wahukanye. Byabaye kuwa gatandatu Kanama 2025, ni ku munsi w'ejo mu mudugudu wa Cyamugani, akagari ka Rukingiro, umurenge wa Busoro. Amakuru avuga ko uyu mugabo yishe mukase witwaga Mukantwari Tasienne w'imyaka 63 amukubise ifuni mu mutwe. Byose byaturutse ku makimbirane uyu mugabo yagiranye n'umugore we arahukana. Uwo mugabo yavuze ko byatewe na mukase ibyatumye ategura kumwica. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo CIP Kamanzi Hasani yabwiye igihe ko ku bufatanye bwa RIB abaturage na polisi batabaye bagasanga nyakwigendera yapfuye. Ati umurambo wa nyakwigendera wajyanwe ku bitaro bya Nyanza gusuzumwa, naho ukekwa we afungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Busoro, ndetse RIB ikaba yatangiye iperereza. CIP Kamanzi yakomeje asaba abaturage n'izindi nzego gutangira amakuru ku gihe, bakumira icyaha kitaraba. Ingingo y'107 y'itegeko nimero 68 akarongo 2018 ryo kwa 30 Kanama 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange, ivuga ko umuntu wica undi abishaka aba akoze icyaha, aho iyo abihamijwe ahanishwa igihano cy'igifungo cya burundu. Ni mu gihe kandi mu yandi makuru, Zimbabwe yashimiye Perezida Paul Kagame wayisabiye gukurirwaho ibihano. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubucuruzi mpuzamahanga wa Zimbabwe Profeseri Dr. Amoni Murwira yagaragaje ko igihugu cye gishimira cyane uruhare Perezida Paul Kagame yagize mu kugifasha kumvikanisha ijwi ryacyo mu rugamba rwo gukurirwaho ibihano by'ubukungu. Mu 2000 ubwo Zimbabwe yari iyobowe na Robert Mugabe yafashe icyemezo cyo kwisubiza ibikingi byari mu maboko y'abazungu bari barabigabanye mu gihe cy'ubukoloni, bisubizwa abahinzi babirabura.
ni icyemezo cyakurikiye umwuka mubi hagati ya leta ya Zimbabwe n'ibihugu birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza, Australia, Canada n'umuryango umwe bw'Uburayi. Ibyo bihugu ntibyatinze gufatira ibihano Zimbabwe kuko muri 2001 Amerika yifatiye ibihano by'ubukungu bigeze muri 2002, umuryango umwe bw'Uburayi ukurikiraho n'ibindi bihugu nabyo bigenda bikurikiraho. Ibyo bihano byazahaje bikomeye ubukungu bwa Zimbabwe ndetse n'uyu munsi ibyo bihano biracyariho. Muri 2017 ubwo Perezida Paul Kagame yayoboraga umuryango wa Afurika yunze ubumwe, na nyuma y'izo nshingano yashyize imbaraga mu kumvikanisha ijwi rya Zimbabwe asaba ko ibyo bihano byakurwaho. Kuwa gatandatu Kanama 2025 Minisitiri Profeseri Dr Amon Murwira yagaragaje ko Perezida Paul Kagame yagize uruhare rukomeye mu kumvikanisha ijwi ry'igihugu cye ngo gikurirweho ibyo bihano byari bikomeje kugeza igihugu ahabi. Ni ingingo yagarutseho ubwo ibihugu byombi byashyiraga umukono ku masezerano y'ubufatanye mu muhango wabereye i Kigali. Yavuze ko no mu rwego rw'umuryango w'abibumbye mu Kuboza 2025 hashobora gutorwa umwanzuro ukuraho ibyo bihano. Ati rero urumva ko Perezida Paul Kagame yagize uruhare rukomeye. Uyu muyobozi yashimangiye ko Perezida Paul Kagame na mugenzi we wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa bahuriye ku kintu cyo kwita ku baturage babo, ari nacyo kintu bahuriyeho nyine, ndetse no kumva ko ibihugu bya Afurika bikwiye kwishakamo ibisubizo mu rugamba rwo kwiteza imbere. Ku rundi ruhande, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yagaragaje ko ibihugu bya Afurika bikwiye gushyira hamwe mu gushakira ibisubizo ibibazo bya Afurika. Yakomeje ashimira Zimbabwe anagaragaza ko yagize uruhare runini mu guharanira umutekano mu karere ka Afurika, by'umwihariko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yagaragaje kandi ko u Rwanda rushimishijwe no kuba igihugu gishyigikiye ihame rivuga ko ibibazo bya Afurika bigomba gusubizwa n'ibisubizo by'Abanyafurika. Kugeza ubu u Rwanda na Zimbabwe bifitanye amasezerano y'imikoranire arenga 25, harimo ubuzima, guteza imbere urubyiruko, guteza imbere ubufatanye no mu nzego za polisi, urwego rw'ingufu no guhana amakuru ku bijyanye na za gasutamo. Yashyizweho umukono ku wa gatandatu Kanama 2025. Aya makuru reka nyakomereze kuri iyi nkuru y'umukobwa w'umunyarwanda washakanye n'umugabo w'umugande Wizo. Muramuzi Teta Sandra. Amakuru aturuka muri Uganda ahamya ko Wizo usanzwe ari umugabo wa Teta Sandra ari mu bitaro bya Nsambya nyuma yo gukora impanuka yamuvunnye amaguru yombi, bikavugwa ko yagonzwe n'umugore we ku bushake. Ikinyamakuru Bigeye gikorera muri Uganda cyavuze ko iyi mpanuka yabereye i Munyonyo ku kabari kitwa Shannon's Bar and Restaurant nyuma yo gushamirana bikomeye. Iki kinyamakuru kivuga ko nyuma yo gushamirana Teta Sandra yaje kwinjira mu modoka, Wizo asigara ayihagaze imbere, ari nako bakomeza guterana amagambo, birangira uyu mugore ahisemo kwigongera umugabo ku bushake nk'uko bivugwa. Amakuru ahari avuga ko Wizo yajyanwe mu bitaro nyuma yo kuvunika amaguru yombi, mu gihe Teta Sandra nawe yagize ibikomere yakuye muri iriya manuka. Ku rundi ruhande ariko hari amakuru avuga ko Teta Sandra yaba yahise atabwa muri yombi ni nyuma yo kugonga ku bushake Wizo akavunika amaguru yombi. Bakavuga ko ndetse kumwe mu kuguru k'uyu mugabo gushobora gucibwa bitewe n'uko nyine gufite ibikomere bikomeye. Icyizere cyo kongera kubyutsa umubano mwiza hagati y'u Rwanda n'u Burundi cyongeye gukendera nyuma y'uko Perezida Evariste Ndayishimiye ashyizeho Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga mushya Dr Edouard Bizimana. Benshi bemeza ko ari umuntu wamunzwe n'amacakubiri n'ivanguramoko bikomeje kuranga bamwe mu bayobozi bo muri kiriya gihugu cy'u Burundi. Ku itariki ya 5 Kanama 2025 nibwo Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yakoze impinduka muri guverinoma, akuramo ministeri ebyiri muri 15 zari zisanzwe, ashyiraho Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga mushya Dr Edouard Bizimana, umunsi umwe nyuma yo gushyiraho Minisitiri w'Intebe mushya Nestor Nahonuye wasimbuye kuri uwo mwanya Gervais Ndirakobuca wagiye kuyobora Sena. Ishyirwaho rya Dr Bizimana
byishimiwe na bamwe mu bayobozi bakuru mu Burundi barimo umujyanama wa perezida Willy Nyamitwe wamwifurije akazi keza no gukomeza guteza imbere inyungu z'u Burundi mu mahanga. Ariko kuri bamwe mu Barundi n'Abanyarwanda bamuzi basanga akarere kongeye kugwisha ishyano. Umurundi Pacifique Ninahazwe imirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu utaracanye umwaka na guverinoma ya CNDD-FDD kuva muri za 2015 na mbere yaho yanditse kuri X ati hamwe na Albert Shingiro twari dufite ministre w'ububanyi n'amahanga uhakana jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, hamwe na Edward Bizimana umuntu urangwa n'amacakubiri yanga cyane u Rwanda azashobora gufasha kugabanya amakimbirane mu karere koko. Ati nta wasimbuye pe, nta ugiyeho nta n'uwasimbuye, bose kimwe. Ubutumwa bwe bwaherekejwe n'ibihamya by'ibyo avuga by'amagambo Minisitiri Bizimana yagiye atangaza kuri X, birimo imvugo zitumvikanamo zirimo izumvikanamo nako amacakubiri n'ivangura, nkaho yigeze kwandika ati ni gute Nduhungirehe umuhutu wo mu Rwanda yabaye umuvugizi w'abatutsi b'abanyekongo. Ibyo ni byagiye byandikwa n'uyu minisitiri mushya wo mu gihugu cy'u Burundi. Yigeze kwandika kandi ubwo Abanyarwanda 796 bari baraheze mu mashyamba ya Kongo bakirwa mu karere ka Rubavu batashye, yandika ko ibizababaho mu Rwanda bitazwi ndetse ko benshi muri bo bazicwa. Bamwe mu Banyarwanda bamuzi nabo bahise bagira icyo bavuga kuri Minisitiri w'ububanyi n'amahanga mushya w'u Burundi wasimbuye Albert Shingiro wari umaze igihe kirekire kuri uyu mwanya. Ambasaderi w'u Rwanda muri Indonesia Sheikh Abdul Karim Harerimana abinyujije kuri X yanditse ati Bwana Edward Bizimana ati ni umuhezanguni uzwi ku isi hose, mutegereze murebe. Uwitwa Krista Monji Muhanji uvuga ko yavukiye Ingara muri Tanzania agakurira Irubumbashi ni Bujumbura, we yanditse ati ishyirwaho rya Edward Bizimana wamunzwe n'inzangano zishingiye ku moko ni igitutsi kuri diplomasi n'amahoro mu karere. Iri hitamo ryerekana ko CNDD-FDD idashaka ubwiyunge cyangwa umutekano, ahubwo ikomeza ingengabitekerezo y'uburozi u Burundi buri kwerekeza ku rukuta. Dr. Edward Bizimana yavukiye mu Burundi ku itariki ya 10 Gashyantare mu 1968, bivuze ko afite imyaka 57, akaba ari umugabo wubatse ufite abana 4. Afite impamyabumenyi ya Bachelor of Arts muri Modern English Letters yakuye muri kaminuza ya Yaounde muri Cameroon mu 1998, akagira Master's Degree in and PhD mu mibanire mpuzamahanga yakuye muri International Relations Institute of Cameroon. Afite kandi teze ya doctora yibanze ku makimbirane yitwaje intwaro no kurengera ibidukikije mu karere k'ibiyaga bigari. Mu rugendo rwe rw'amasomo Bizimana yimenyereje akazi muri Minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya Cameroon, mu ishyirahamwe ry'imikino imikino ngororamubiri rya Cameroon no muri Diplomatic Studies Institute muri Cairo. Muri 2004 yinjiye muri Minisiteri y'ububanyi n'amahanga y'u Burundi nk'umujyanama w'umuyobozi mukuru ushinzwe ubufatanye n'Uburayi na Amerika ya Ruguru. Nyuma yaje kuba umuyobozi wungirije wa protocole mu biro bya vice perezida wa kabiri 2006 n'umujyanama wa mbere wa ambasade y'u Burundi i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri 2010. Dr. Bizimana rero akaba yarasimbuye Ambasaderi Albert Shingiro wakoze ibishoboka mu kugarura umubano mwiza w'ibihugu by'ibituranyi no guteza imbere mu gusubiza u Burundi ku ruhando mpuzamahanga nyuma y'imyaka y'ubwigunge. Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Loni yikoreje M23 impfu z'abarenga 300 bo muri Rucuru ivuga ko bishwe muri Nyakanga. Umuryango w'abibumbye biciye mu biro byawo bishinzwe uburenganzira bwa muntu watangaje ko abantu ushinja umutwe wa M23 kwica muri Kivu y'Amajyaruguru mu kwezi gushize bamaze kugera kuri 319. Komiseri wa biriya biro Volker Turk kuri uyu wa gatatu yatangaje ko abishwe barimo abagore 48 n'abana 19. Mu cyumweru gishize uyu muryango w'abibumbye wari watangaje ko abishwe ari 169, ikavuga ko biciwe muri territoire ya Rucuru ho mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru hagati ya tariki ya 9 na 21 Nyakanga.
Tark mu itangazo yasohoye yavuze ko bari abantu barenga 300 ati nibo mubare munini w'imfu z'abantu biciwe mu gitero kimwe kuva imirwano yakubura muri 2022. Loni ivuga ko abishwe na M23 ari abahinzi bari mu mirima yabo uriya mutwe wagabyeho ibitero ubitiranye n'abarwanyi b'umutwe wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda mbere yo kubicisha imbunda n'imipanga. Ibiro ntaramakuru Reuters by'Abongereza bivuga ko ari amasoko abiri y'abantu bakora muri uriya muryango yabibwiye ko 100 mu bishwe amazina yabo yamaze kumenyekana ndetse ko iperereza rigikomeje. Iki gitangazamakuru ku ruhande rwacyo kivuga ko kidashobora kwemeza ziriya mfu. M23 biciye muri perezida wayo Bertrand Bisimwa mu cyumweru gishize yatangaje ko buriya bwicanyi ishinjwa ari umugambi ugamije kwisiga icyasha wakozwe n'umuryango w'abibumbye usanzwe ukorera mu kwaha kwa leta ya Kinshasa. Bertrand Bisimwa yavuze ko M23 ubwayo yakoze iperereza igasanga buriya bwicanyi butarigeze buba. Yavuze kandi ko amakuru bafite ari uko muri biriya biro bya Loni harimo umunyekongo umaze igihe akora icengeza amatwara ry'ibintu bitigeze biba ko bityo ari ukubeshyerwa. Aya makuru yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo turaza kuyagarukaho mu makuru yacu ari buze gutambuka mu masaha ari imbere. Nyemerera ngushimira ahubwo ngurarikire kongera gukurikira ayo makuru ndetse n'ibindi biganiro byose bitambuka hano ku Makuru TV. Ngushimire cyane hanyuma reka nkuragize Uwiteka. Nitwa Jean Bosco Abayisenga.